Yada say ya mwa kwa baby Adom TV Badwam dwumade no eso ene 8th December November. Hey. Open now open to my way. Edio. Say a former president John Ejekunko for a birthday will meet him. December. Aha. And Ebosomi. One a woman I dream. Your man happy birthday in advance. Papa. Yes, Papa. One. Enti achia ya mwa kwaba mene na asampofo je ejina wonde e ma na kwaba kra na ode no ho agim ti beme na no peme mu ache masom da na okwaye no wo he wafuo no unse meme wafuo wa che ase ache ase na eye mefuo okay na eme no ahye ade galamsifo afasa ase ne fanti bradi nti enya beni enya nwo debi na koko kakra bi so bata ho ho bebi yeah. Na we no dey see wani ni do ehu ani open many aye dey esi ehu se we ni ti ese upeja kwasho kakra yeni abre o yeni abre pa na so yedu north na dey okwo full basket of the country what say anansi minipe oye oka nwensem ni ade asase on the traditional words ni say but yenka ene ene the 40th celebration of omemu yakuafo ene Farmers Day unim say abato no 7th December no is the first Saturday of December and usually no your Farmers Day ni the first Friday of December every year yentimi eni ekuafo da ni ade chi ane ekoto aba nti ebasa na mpanifo etwebe chiri kakra so me abato breso 4 years bia no ye twebe chiri kakra nti ene nokra ne se dwumade omo hyase enano kosiada ene ne dwada so ena ono ma ya activities nti ene na omo climax this year regional celebrations bia ankoso this year the end ombe ne se awodis national awodis no omdo mu nyina e bakra Alisa Hotel because a free Monday ni na ondo mo ne namu exhibition no ni ade enti region bia yi ne awardees nipa o mabom modern region makoma kudu ye do ma bakra be national ones no enti nei kuafo VGM ne ba so yes and ye wo Alisa no yes wo ye kuani ba you are well mu ne bo dinner well kuani be ma so bo coat na batakari African wear na bra betena se ne no nan e wa Lisa na Farmers Day celebration kuafo ye adwuma ya okon ti ani wa ye wa adwuma ba no kra ne se omo free regions ne ba no enkra wo mu ene se omo transportation se bia nipa ne be fly no se obeba by road o eno ho ka ba bi obeda di obedi ni de ne regional coordinating council no ebe fa sa ka na ne de biem nti de o hian sa enti mi ka se omo akra omo badada ekafo na be de damu a omo de hotels na mo abre awie yi so won samu ncheche ne kwa de ni se ombe service omo so a e wo de ehun se omo room service ne ade no so wo koda hotel bro aduane wo honom ne o bia so opede ombe ya mo yeah me sure say no na wo kana de biem na wadwen wo so da wo so madwen ni ba bia na yi na no enkoko ya wo wiye Boris B da wo so Boris B wo anka mo ni go fi ampedu afa na wo ka gu ma so ba na ma me ohun nti as ma fa concentration amani usa ekom to na di aduane bia kai ten de wa me odigu so no eti na dessert ni sheda ni fans okrum ba na ma di kan ekun na dada ati ase but ye na Boris B ase wa chiche nkokọ anya ha nkwa na ode ba ye o sheda chiche ye we ye nkokọ ono ankasa aye omo Ghana ha ku omo package ana omo grille na omo de ba ye no Boris B adwuma o ye na no ode o say ono wana we anu wanya bi me de nya me nya on tena fa ko wi ase de duoni fie janabo akokọ a oben oni no oni di abebesere oni ampedu pe na awie na owie na obeja ya sum ampedu e ba ya ni kura no a ode nam ode ba soro ho obia ohun bia o ma obiwe ti na oni ho je ya tena oto so wa we krama nyu a ya tena fa ko wa we krama nyu a ya tena fa ko ma wie aka mo so hwe afi na asa ode ya oni arehu bi but Boris B nam ne ya kama oh no de ti mi ma wie am ken o so ogidi oh me doubt it so far so de aba ha no someone me de enye ene ma enye what ya say bibia ye kama to de aba ye nte hwe ne se ye ti no ko ade nti afi ko na wie ye na won kokko bi na de becha mfa ba bia keke na mom oba o so de say
Boris B. Akotobi kama. Yeah, Boris B. Hey, Twadoma. Yanto aso e. Yanto aso na yenko nti yemma omemu akuafo nyina baabi a wo bia se wunya abasoboni bi se wanya bi se wutime kotodo efuntum asase na opam wo hye epam na wudua ema na so menya bidie de Yankopon Israel wo okra anya ono ane kotodo ye wo akuafo a ono ankasa nkwafu no odne sika obopa na ono maye ni nyina ye se bi o tenkra na ntimi enkodofo wo krom na obetimi abopa amia dofo ni bia mo ni nyina amadwane ne ba a nipa na ka ye adwuma nti yedam wase eden ya bekọ yie mi sei eni mekọ yie o mampon yenu akofiji man kwa na no Israel fm ne papa yie ukọ na wo afuo bi okowrem twabode ne ensagu ka to na de ba eno no kama ensese nsonkofo aye sa backyard garden no ekoso na wo de no wase na min say no min timi say ne da me ka say enura me di mu bode sharp bode asisi na kire nye kuma ne banch ana banch na nyi banchere di asase no aye bi o ya edinti no ba bode de ebesun ho bode ne de mfansu bia wo ye ya na nese ene na ye ma ne ye ya sa o ma tse Ghana tora bia na yo se ko fa nua ne mfiri baabi so bia every household bia wo na fuo kakra bi so bi mako ni sa ne mane men ye duedua bia na so ntimi no na ha kra na wo de uni asase abedo a me no bi wo krum ma bo pa ne no bi wo krum ma no wo mo ehye no mo animu ye de na ye ni ye no no mo ye ni na mo aye ye na sa we move yamfa da obon kata no na enne ye kuafo da de fans ni nyina akoma ye kuafo Rinchine dressing why ti enne no nya ibia kuafo no representing na me so me represent Alisa kuafo so ati ase nti ba mamena ababa we ya so e post ni ba edin de Joanna Sapon wo sola onna ede batakari ebre me nse otai efa bi free ho no de aba beton na mamefa ne number ne nto bia na obi epe batakari ni bia batakari ode ba na efe na papa isrem bia na papa chen ba ku ya mutete happen pami the number no 0542 169 395 0542169395 say ope batakari no papa ni bi sei ene ne chesa ane dia ene free officer Joanna o feel me on yeah batakari no emusu odu we obetu dia kwa brucha bra won jacket cry winter time imu do yi kakra ko ba won say bi na osene ABC News in the start also Baumia to win one touch with 50.48%. IGG poll affirms na IGG no Institute of Good Governance. We say polls ne dey ba neba efri sabre ya kosisi ebeto abanize aka be 29 days nti efri sabre ya kwode dey Mahama lied. Government never borrowed 42 billion from BOG. University of Professional Studies. One more Professor Bakone this asimui atu edra and kana we John Mahama's portion of Ghana's current debt stock same as that of President Akufo-Addo, Dr. George Domfe. And so na can we na sa calculation ni dey say enyanto boase ni aye o say eka o mampeni dada Mahama eboye no ene na na dan Akufo-Addo de ye pe. And so we figures no on the bia face of it unhune sa nti unya sa ABC News na obeti ase daily guide Baumia unveils my credit score system enra vice president epa sa credit score system no eho entuma enhedie bia abrochire ena omwo sa nhedie no se utimi eko te se fia mankwa wo he me adwuma omo utimi dia akowura ye company bi te se Franco anase baabi na yama onuoma na esa o credibility nti na otuatua na kakra no ne ho nkeka ho san hyede no na ese wo kira ode eba emu ntiremu no dɔɔso na mejiri ye se ababo nti ye bekoso adi ho nkomo na watimi ate ase se obetimi afiri nuoma atua na kakra nti emu a enne ana so oba ba wapa ho ntoma nti free sabre ko nyina no ebetimi afrase aye aduma I think say band say ya omo engage companies no na omo no aye sa representation no nti companies a womo ewomu ana say service providers omo womu no ne ade ni nyina no obetima publish na manfo hu ne hu nti no we na ye kan ye osa kwa akɔgye no wadwane dabi to na posi about we say suban na ye de aye mobile money no oh just me mfa ko we hu mabubu asifom we ya no ayo ye won krofo bia o send this scam no so dabi ma me number fofo obo a wo de ka wo so menye sa minim police ni bia
Oh yes. Aban. Also untua. Why cheap no kura. I don't know yes. But say the Ghana card and then a GPS address system into no. Oba 20 na put it no. Yeah. See you careful. A year because obi da baby onu so hia bi o. I don't any party sir. E ka enkofo de mumu kan. And sa credit score system here dey say suban we come a ye be collapse no. So oba because say no. What did the car? Anya fine. Anya fine. Na wo sika na obi di ama o say je na fa ye ohun ye ohun a kire wo. Na onya bi a o se me fa bi kura nto so no mate. Enu ti kura say no, o say sa number no kwa pese obi use. Me so Warrior program. Vacant seat saga. Speaker NDC on warpath. Afenyo marking. Ena eka ni say enra. Ade ni say CBM. Ni say ya bega fu. Nti enra me ya bega agenda me kan. Say de mrahidwemfo no ye no de ekoso abedwa fie ho no wo ye Ghana ni a. Tumi no wo ho. 7 December. Say de ekoso ani je ho a. No ma to aso. Wani nye ho a. Nipa ko no. No ato abetia no obefie. Obetre fie a. Obenani beda ho. Nani beda ho. Parliamentary standoff will affect public servant salaries. Ni nyina ya nsem a fanyo marking kan because here came the first quarter, first 3 months, January, February, March. Ya to abawia. Sabre no. Afei na aban no. Said your tissue na beto aso sefo fro na eba obey appointment no ne ho ka ho. In sabre ni nyina so man ya rane. Adwumfa ketua wo se eba. Eti within that period no transitional period no I was say ye budget ni say ni ade to ho for that time no because untimi ntua nkofo kabra eni aban krata mu eni abedwafo na so mo trans no mo yes anhye na unim de ni gi wom de omo ye nyina kakra be kan oh na say na make kakra be kan because omo so is gracia and one asem da o say heka if some beto to papa so say ya na es gracia no ene me nya sure say a 9 parliament ne beba wo ne ba be determine mo esgasia ma because one also mo determine mo ja ho akọ nti somebody ni say ya mo so kakra be ka mo be kra de me nya na ka esgasia na hie gu na hie gu because suban mo da na di kakra yi de kremi emu orem emra na so ho ene ye fancy na the bon krata no nsem badwamonline.com so a ebi so e wo ho erika say everybody aye crowd health tips beto so ahosapɛ bɛba pensem mo ne nkɔmɔ ahodo bi yakwaba